Nikum August Nikwa Kolkata RG Khar Medical College and Hospital Pong Swale tualthattu thleng India Rampum soi nging dot tua poi khoi tua pu sanjoi roya chu thiam lo chanti rania achung thu relna ama khing tu te pon lungoi lo ama po lungoi chuang lo RG Khar dam doina thil thleng hi thup bo tumna om masa te poi khoina rap thlak tak mai ani pialama poi khoi tu hi police civic volunteer haloni tenen soya hlo hle ani kha Nikum August thla khan Paris khopuya Olympic akalme kani kha nuna chanta hi junior doctor ania darkar somthum paruk chung duty turane athi zana hian Olympic anen nge ani kha ei turan cha te anei fel nuwa amua jinglamdar thumvela intern pakhatin report ron muin akai thowa amule atuk zingai ro chuan amutna bora hian thia chhar aneya hliam mun sawma yatlem lova anei bok anei kha atira damdoin lamin accident awanga thi tin thumbo antuma police te pun anni lowa wangin soisel na tepo anasa hle anei kha chubaka chuan ahliam te hi rap thlak tak tak ani hlom boka pongsuale in thana satlia angangai lovin poi khoi tu che dudan hi rampumin makati hial ani kha CCTV footage te tanga poi khoi tu apu anman ta khi sanjoi roi ania anman dan kim chang chu poi khoi na thlen lai velin kan tarlan to kha thotan ni khan additional district and sessions judge chuan achung thu rela dam chunga lungin tang turati ania achung thu relna hian achung te he thu boy chui tu CBI le West Bengal sarkar anlom lawa ama sonjoi royange po alom bik chuang lawa court sang zoka zual kole atuma alom lo dan ro chu arang deuh thungane achung te CBI le West Bengal sarkar chuan thitura achung thu relan duwa hetiang poi khoina rap thlak tak hi thil thleng zen lo ania wangin thitura chungthu rel nge turin CBI lam hian legal advice andong ani awme thitura achungthu rel hi anget zuita amero chu additional district and sessions judge ani barda sa chuan he poi khoina hi thil thleng khat em ani lo alo ti sak thunga CBI 10 thitura achungthu rel an ngiata mase defense lam ukil 10 damchunga lungin tan angiat ve thunga he poi khoina hi thil thleng kha tak ani lo wangin damchunga lungin tang turin achung thu kan rel sake atine achung thu rel na thu chua ani hnuwa hian Kolkata amalai na tule Dr. Thren khatten pungkhoma kortin thutlukna asiam hi du khop lovin achuina po andu khop lo hle achung te chuan kort thutlukna hian kanlom lo hul huala he thu boy chuina po hian kanlung adam chuang lo kort sang jok kan thleng ngei donani antia doctor te poin Rorelna dik hlen chuani lova anthriat thu ansoi ve bok he thu boy hi high court thu pe kangin August ni som pakua khan Kolkata police te chuan CBI kuta anhlanani kha state sarkar chu mala thadu lova te puan nia hetia thitura poi khoi tu achung thu relani talo hi state sarkar tan chuan thulo momani na chin te po awmo me achan chu doctor le achung te hi anvui pui thei tlata anni po hian court sangzo ka thitura chung thurel ani theina turin kan thlen do ne antia heta hian CBI tenen anin nialta chi athungani CBI chuan niminjing khan Kolkata High Court nena state sarkarin khina tumna hi thil thei ni lowa chui thale tur hian state in soi thei anei lowa central sarkarin thuwa pezok turani ti zongin an tranga hemiti fiana tan hian lalu prasada thu buai chu entirna tan an mangboka
lalui ruk thu buai po kha appeal theitu chu prosecutor te chau an ni an tia CBI te hi an chuina ba ka poi khoi tu thitura achung thu rel sakani theina tura fin fiana la khom konga soiselan hlo hlea hemi chungchanga hian CBI te anin soifia boka Kolkata police te hnena FIR raluta achuina hmashruai po an mani hian an kalpuya High Court thupe kangin CBI kuta hlanani chawa case bulran tu chu state zo kan ni anti courtin thitura ati lo chan poi khoina wang ani lo ti hi West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee chuan adem hlea ke chuan hetianga rap thlak hi thil thleng zen lo ka ti poi khoi tu hi ram huai ania mi hring chen hona tel ve chi lo ani reilo te a ron chuakin poi dang khoile ta se kan ngai dam theidon emni hetianga poi khoina rap thlak tak a khoi hnuah hian a phu tok hremna a hmulawani chuan atinon le ang heng misualte hum him hi kan hna ni lo tina soyani Mamtai sarkar hi nor huai hottu doctor te andon son konga le a chui chiana an nei chungchanga ep tu party lamin an social na sa hlea hei hi tuna chang le tin he thu boy hi kan kuta om tlang ni se chuan thitura chungthu rel hi kan hlen chuak nge yang ati ve thung poi khoi tu sanjoi roya nge po thiam lo chantir anina hian alungoi chuang lawa he poi khoina hian thiam lo na nei lo tina soi ve mek a chungthu relna sanjoi chuan khathil thlenga khan min pu mai ani katti ani lawa ain nam hnoi tak tak te an him theina turin ke hi min koron me kani hi atia dam chunga tang tura an ti na hi court sang zo ka khin le tatuma a chungthu rel tuero chuan fin fian rang rangin poi khoi ngei ti hi chu nial rual ani love alo ti sak ve thungani mi pakhataya tam anin rolang ti hi achung terin dan chi ponia mase sanjoya chau chui chuania thiam lo chantir ani hi he poi khoina chui zui tu CBI te laka lungoi lo na tan an manga nuna chan ta nu chuan fin fiana an mu theite mangin sanjoya thiam lo an chantira sanjoya thiam lo an chantira midang in rolte lakero fin fiana engma an hai chuak zolo ani mele tina soive bok CBI in state sarkar chu lokhin vengot theina in nei love ati kara hian Kolkata High Court chuan thutlukna siam hmain CBI le state tran mun angai thlaphot dona chubaka chuan atur tu chung tele tuna thiam lowan chantir tak sanjoy te thu le hla angai thlatel don boka court sang jok thlenan tum veka wang hian he thu boy hi Kolkata High Court ta anlangai tua thale nge in arinom hle thil thlengkha takani lem lo tia he thu boy dam chunga lungin tang tura hremna an sir thluk dana hian poi khoina hi kum somnga chung velin alora poi khoina hi kum somnga chung velin alorap thlakin arong tial ti te po alan tir theyome kumsa kha zakwa somsari pariata khan delia unaw mi pale meichia te chu tha ania poi khoi tu apu ranga le bila te chu thitura anchung thu rel niin an pahni hian riat nia khai hluman nia wan mi tha te hi gita chopra college zirlai le naw sanjay yaten nia lir thei chuan turan jong chu misual pahni hian an rubowa an mi ru bote pa chu navy officer ani tian thriat nuwa a hausadon lo tiin an pahni hian an thata gita hi an pong sual tia punia mase fin fiana thra om lo thunga an thina hian rap thlak ti hlo hlea misual pahni te hi za ngaina nei lo ang hiala chuan nia thitura ti le khai hlum ani tareng ane sangha zakwa somsari pariata thil thlang le tuna mi ngai tuin poi khoina tuar tu
ngai sakani dana tunami hi arab thlak zok hial mai theye khang hun laya poi khoina wang le thleng khat kha tuna chuan thitura chungthu relna khopangai ani to lo thung tina tepo akok theya sualna lama chuan makhi amak lo tial tial to ni te poin alange